ning Modified Enhanced Community Quarantine kanitang May 25, anyang kinuwento na ning rider ay Edmond Diaz keng CLTV News ing kasakitang daranasa na king obra. Bukod kasi keng malyari ang miyawang COVID-19 king pamamunta na maskino ka rin bang manatad pamangan, antiya naman kanung susugal king balang order at tatanggapan na. Uling rin nga aliwang sasali, paglokwan dalamu din kalupa ng manintunan. Mga rider sir, pagkulot ko, rider na maghabon ako. Medyo masakit po kasi, siyempre po mabawas siya po siya kaming kita. Nagista pa niya rin ang gatas ng anak. Mabawas na po siya kami. Paano magang kulot siyang mag-order. Sana po, ayun accept din kaming order. Kasi sayang po yung oras ni gasolina din. Tapos hindi kami kita. Metong Yamoy Diaz kareng marakala riders sa mabibiktima kareng pranksters o bogus buyers. Anya naman king syudad ning Angeles nung nuko rin dakalareng food establishments at restaurants sa mamasangeni kareng online orders at delivery services, may parusana lareng magloko kareng kalupa ng Diaz. Iti ka pamilatanan ning Anti-Online Pranking Food Delivery Ordinance of 2020 ay naprobana ning city government. Basiking bayong batas, malyari lang masukol metong hanggang 6 mabulan ding marakapamagloko kareng riders. Antimoretang minorder at biglang na nakinwa at binayading karelang penyali. Mamayaran la naman kanong 1,000 hanggang 5,000 base na rin king adwa naning korti. Di Councilor Amos Rivera, Arvin Soler, Telma Indionco, Raco del Rosario at JC Aguas ding mig-sponsor king bayong pasara ordinansa. Samantala, susubong na naman ng Ako Bicol Party List nga ni king Kongreso yung House Bill 6958 o yung Food and Grocery Delivery Protection Act. Patseme laos at meging batas, malyari lang masukol ring violators hanggang 6 mabanwa. Mamayaran la namang dinala na 1,000 ang timong penalty. Obligado la ring bayaran ng alaganan ng item maselida pati na yung delivery fee. Kasalunsungan pending ya paging House Committee on Trade and Industry yung panukala. Karen Maurilio, CLTV News.